Stojí, neboj sa, veď 5 het. Ale to je pavianka, tie. Pavianka na internet. To bude aký koláč, more? Toto je vajíčko. Toto je vajíčko. Povedz, aké ingrediencie to tam má. Iba 5 cukrov a 5 vajíčko. A ešte? Ešte cukru, mater pergeje. No to je, to čo? Čo to je za koláč? Toto? Hej. Korpus. Čo? Korpus? Starečke, tvarohový. Bude tvarohový, pre teba. Ešte čaj. To je sliva. Jako vidíte, kuchára. František. František, ktorá mi do kostola. Opäť.